Ketheka mutegerero TV bwega nontuba kuona kanya kugwatanira na wundi kiri wero tha mugwanja betagwantinyari Kenya tukianjiria ateto chietu minister wori tingoiba mwingi kiri thirikari nene CS Geoffrey Rukono retie kiri mara rutere rwa East kugwatanira na kwigika DP kithure kindiki kendethirwa akijukio tongeria inyuma ya 2032 ugite kwigika thirikari kagitene gakanithugania rirega ni untu ontobobo bukejanya na matunda jama nene chawete na mbere ritamwaneke gatumenyithia. Nataka kusema hii na sauti jameni, na vile vile wale ambao wako hapo wametoka Kiambu ama Murang'a ama kona ile ingine wajue ati ya kwamba hatutaitikia wakati tuko na kijana wetu Profesa Kithure Kindiki hapa kwa hii kona, ndio ati tunaambiwa serikali ni mbaya utoke kwa serikali. Hatutaitikia, hatutoki. Sio hiyo jamani? So wakati watu ya Nyeri wako na serikali ni mzuri, mmoja wao akitoka kwa serikali inakuwa mbaya, hiyo hatutaitikia. Hatutaitikia ukuliwa kwa mfuko kama njugu karanga. Project kubwa za serikali zinatoka Nairobi zikielekea Nyeri, Kiambu, Murang'a na kona hiyo. Hata sisi wakati yetu imefika kama watu ya Meru, watu ya Tharaka Nithi, watu ya Embu na watu ya Kirinyaga kupata matunda ya uhuru ambao sisi zote tulipigania. Babu zetu, mababa zetu walipigania uhuru ya Kenya. Pale Meru tulikuwa na General Mwayama, tulikuwa na General Ko, tulikuwa na General Baimingu Marete, tulikuwa na General Kubukubu, tulikuwa na General Kevote, tulikuwa na General Kemere. Shikanu mwejogo wa kutoka hapa Mere. Wote walipigania uhuru wa taifa letu la Kenya, wakiwa wameshikana wale wengine wako na ile ingine. Sasa wakati ile ndamu ambao walimwaga ikapata matunda kupitia Kenyatta, kupitia Mwai Kibaki, kupitia Uhuru Kenyatta, na ikapata matunda 1.5 kupitia hiyo mtu ya mtego ya Munyoro. Sasa wakati majenerali wetu wale walipigania uhuru kona hii ya Mount Kenya wamepata matunda ya damu yao ile ilimwagika kupitia Kithure Kindiki, ndio tunaambiwa Kindiki anaitwa Soprano, anaitwa majina yote ya kundunisha ati ili tutoke kwa serikali. Tunawaambia tukiwa kona hii ya mlima, nyinyi watu ya Murang'a, ni watu ya Nyeri, sisi hatuna uadui na nyinyi, lakini kama mnataka kutoka kwa serikali mtatoka peke yenu. Sisi wa Meru, sisi wa Tharaka Nithi, sisi wa Mbere, sisi wa Chuka, sisi wa Embu, sisi si wa Kikuyu. Kurikanie utuko bwana ro minister John CS Geoffrey Rukono akethirwa agikagikaro kia mwanya na Martin Gichunge dula kiri gichunge gya siasa ni rwario tingenda rugukurukira ni kwanjiria thaithatu chongwa atwete na mbere na nteto ingi nande urio guchwa gitikia ubunge bwatikania West Nwega Kimbui norite siasa kutika gutonywa kiri murandi jwa barabara ya Mikindo rigwita Kianjai areoretie mubunge wakagita gakagishigone kiki Daktari John Mutunga gutigira na gukubiria gishigo gike kiri thirikari nene mirandi ya Gitumi. Brian Kimathi no ina report ija betigeria itoka lobi barabara ebwithwe yonthe kuma A to Z no ntwire watene rutere rurarwa atigania East ni abwithirwe tene na antu baraibeta ira barabara yo ina lami boboya ni urio kumereria matagiti kia mubunge tigania West Jawega Kimbui akimeneria kiria kugani siasa iri tonyerete wikiri bwala minjirene ya Mikindori mwanka Kianjai yoi mwaka yo kampeni no tema antu ya maingi yetete okarika Mheshimiwa reka kuchetha na akiri cia antu betu oburo menyerie webera barabara ndetete kubwithwa kendo bwithia section ya kilomita ile uende iba kweka anya kange kenda weta kuthilikilia uko kwetete kotiere
akiuga maendeleo mono ja barabara ni ja kujiru intere ingi na gutigatigania West. Ituonete kana imbonete lami ni kubwithwa constituencies ingi ni atongeria barabara nge twina baba gonto kou barabara cia lami ni kubwithwa constituencies ira turianiretie nacio na kinya antu betu batiania ibakuona abunge barabara bakubwithia barabara icio lami bateta kuromba Tanzania kana Uganda barito Nairobi ya nio bakurita mirandi iu bakeya nio bakarairia antu bo twayatiania West Mheshimiwa wetu na amamire na aremero ingwe kabisa na kinya barabara era kilomita iu yele ikobwithwa tekumania noe ikuumania na antu bange bo basukumite kenda barabara we bwithwa kilomita iu yele Kurukia akiregana na kirea kuga ni siasa cia kunenkanira mbesa kiri mwingi antu akwagirithia maendeleo kwenenkera antu mbecha maana yaile kana kinyake akethera ngiri ubanenkera yawe mantu yate kobua buru in the 21st century bira antu betu bakwenda indroe ithima bienji ya water panzira nara wenjire lairang water panzo maana yatano rathukiria antu miunda yo nora metie kariu water panzira kethira no abuthiririe urekira liner kwa tuika nini water pan complete antu bara betu ba Rwanda rwa bakithira bakirima into bio bakarima nyanya bakarima karate bakarima spinach bakarima ikwachi kukethira antu bara ibakwendia bia kuria bio erure bakaichionera mbecha Kiripota la Nteto cia Weru TV kumatigania mbita Brian Kimathi. Uro guchwa gite kia MCA wa wadi ya Thwana nwe Charles Akwaba nethiritwo akimeneria murutira jwa siasa jura juonekete kumatabone nentere iji akioneka kurega kunganirwa ni gasa ira chiombira kwithirwa gikujirwa kiri muchemano jwa ukolea jwa Kawira Mwangaza ntere iji Edwari kandea nkiwa manto yara ya karikire ara munandene ntukwira Kawira ari na okolea yari manto mai sana na kinde ne history ya Thwana utiro Athwana yona antu baino okora ba muthemba yura no nturira okolea yambiririe kwi antu babangi bakwiya kuura antu bakwiya kwinga Kawira bakwiya witanga ng'ambera baria no tubatu kumenya mipango bangi yabangairwo emwe kenjai nenge kabangirwa kuntu kungi na dira bambiririe kuringa mbaruti security ira yario idonyo ya ukumirire irabenga manto yara yaririrwe antu au yare ya maisana na inga yaro munene nontu bake ya kwithirwa batena defense ara kwikarika mantu ya mathuku kabisa na iro tukua Athwana itibwiri kwethwa keni kiandwa batu otibyo tukurwira no tibya antu ba Athwana bakurairwa bitwareteretwo imaendeleo na maendeleo yo yonekanire kabisa no ntu twareterwe ng'ambe twareterwa miringiti twareterwa byakura bibingi sana twareterwa iratu bibingi sana bikawera retete Athwana imaendeleo na antu barabenda kumwinga kana bora ng'ambe kinyera retete bauti ba maendeleo bau baretini antu bachiacha nduni no te chiacha muthemba yu ikwendeka Athwana kana Meru nzima thai bairo amakinya ke media houses bakambiria kuwa Kawira keire na nguni chiawe kenda athukia muchamanio yawe kenda awa sympathy vote mantu ya yau kinya muntu riti kabisa na kumenya bundu urongo mtupu utibo muntu aombekia kuraria muchamanio yawe atumira resources cha mamilioni ya mbecha ya kuthukia muchamanio yawe utiwo muntu te kumenya yau ni urongo wi propaganda no tibo cha tethia baraba kwenda kuthukia Athwana pindi keke kuma 2022 ako karaya battleground utipisi kurio nontu itwathurire antu bakwenda andwa na Athwana niote andwa Athwana ni antu vendete thiri
Mubunge wa Ekuru County Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu na akenerete budget irera kire kuthomwa ntukwinka ikurukite ni CS Badi akiuga budget ije nithiritwe agitegera bunene kithomo na kinya rutere rwa ugima agikenera kinya kantu kanini kara area managers bekiri wira nande bwa kwanjiria koejagwa Makena Mbabu ari na report ije. Bunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu ni augite na kugwata mbaru bajeti iria irathomirwe ya mwaka wa 2026 mwaka wa 2027 aria augite ni wega ikathingatirwo ni untu kithomo na ugima wa mwiri ni uraithiritwe wega itigatuike tu budget iraite mimbi gukenia mwananchi gisiasa mantu makai muno mari kuma mankenirie muno gutuika arimo ibamenyereku na mantu ma afya muno arimo bakara bwega na ritobeto bakara bwega na kithomo gya karabwega wongo wetu wa Kenya warukethera uri sasawa. Number 2 utie mugongo womba kuruta wero ri mwanjie ona tukaruthira barabara tukaruthira mantu maingi mothe matukana ruthirwa matiruteka wera bwega mtu aitu mawi mugongo mtu ena cancer mtu ena kira kingi nkuromba mwathani wa kiao masibitari metu makare bwega utuika tiris kinya kira sub county na referral hospital ni augite atongoria ba matura ni baraithiritwe wega ende ngiri 3 ibakanengagirwa ni nini na ni wega obole tukuthina mbere bakathina mbere bakiongagirwa ngwetegia ge president kanyamuka mwambirio ngiri 3 ni pesa kidogo lakini bwega mtu ambako gwata kia kuromba kaire amba kuga bwega na bwega nonto no president wa mbere kwigwa kirithiria managers iwera tumitire tende miaka mingi parliament na kila mali tukimwereria managers na muthia murungu na mutethirie we president wa Republic of Kenya na deputy wake Professor Kithure Kindiki boni basubiria managers tabwa basubiria CHPs ni akuromba batwe kuribo bamwe bao batigatewe kaja ni untu bo kuruka na mauntu mangi ni untu ni bethitwe bakirutaniria kuruta wira uyu gwa kagita kanene nago tueka thino watuekaga stipend gakuya nago tueka lu president areta kanyamu kwereta irio atongoria bakamberia kuoneria managers bara batagufa irio keguo yona ruto no ntu mukuru ona ruto no ntu magego ona ruto angatikari ona ruto no ntu Mwekuru lakini abara ruta wera free batakuria nwambi utie mtura urabaguagwa wogu akoro babu ne akoro babu batindekete wira ya thirikari batakuria nwambi bakirara ne ora batinda ne ora wogu antu babu bambe bayukwe beba mbere ni orire economic advisor ke thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Francis Kabisani arombete antu kuthina mbere na kugwata mbaru kithomo tubetu tugwateni kithomo njara nontu kithomo nu mondora kumba gutigira mwana batarwire norongi na Tharaka eno kuoneria agu tukinyete baba inge betu tonto botonga baba babu nonto bakithomo inonto mpegaga ana betu na aciari tuthomithie na bakare bwe kanata nonto kithomo iko igatima mwana wa muremi bakarande goro na mwana wa minister na mwana wa president rete mama Kenyambura ja kuritaya ko mwalimu Olympia Nkongentere ja Marimanti nkiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Mbabu akari kumantere chia ntumburi gishigone mbunge kya Buri ni borite kwanjiria kwambararia urethi bwa njuki kenda kuthegea kiri urimi bwa Naincho thoko ya Naincho ikioneka kwithirwa ikurite bunene gakimutegi no inatitonkrukia urimi boki no urimi antu batamenyeretie muno ndi kwina gikundi kimwe nterecheru gucua ndini ya kibiri chia Buri bambirite urimi bibu boki na bakiaria baruga no urimi bwena bata muno no ntoki ndawa ya gutriti mirimo kathumba ya gomba kurima mantu anjuki muno kinya mantu ya mirimo yetu ithatu ni ya cancer ya pigwa no at least every human being kana muntu wengari ndi akiomba kuruma gaciko kamwe kanjuka na inchu every morning na kupunguza mantu ya mirimo unende ankwenda kuimiza nkiwa kinya antu babethi babatina ngui bakia kwanjia urimi bwa njuki kwitha bwi batethie muno no ntibo babandika na batumba wita kuria these white collar jobs na insho indawa especially mtu aremeri gukora muno especially ana anto tinda hospitali ndiko cionthe ukatwika na insho eu nyo ugatritana mwana okukanya ukagwitrit nya cancer ni gutetheria muntu wina cancer kana utikage cancer ukambire kunyunya na insho na roje
lemon na gintu kingi no kanyona kyo katumaira na inchu kwa wingi kwa merimu mingi tumba kuija go to affect na boboto urimi bwantu bara bakurake ende nkinya ntuke mbethi bakuromba kurima urimi bobo nontu aguto kinyete Kenya gutire na tonya towira buru so inkwera kinya youth ana babeto bakuga ibagoshwango bate kuona kwena ngoge ndongi ajojo na ngoge tinyeria mukojo waku wathithia mbia orethia njuki ukona ga mbecha ciaku kilo emo ba 1000 wi mbecha nyingi sana na yogole mo ka harvest about 18 kgs to 20 kgs kulinga na loka maintain mbia eku eje biashara eje maugo kinya gutuma no njire mwe guchwa mbecha kinya kurethia njuki iu no njire mwe ciandika tira lazima waandikwa thirikari no ciandike no kaandika antu bangi kwa tira lazima wito bichine ayuthi bara bena uo me bakunga batena nguge no babedie urethi bwa njuki baciandike bebongwa na bombe gochikoria onto ara tweterete thai gwetera white collar job iga take long na inya ete promising onto no wandikwe na aru rojo teku kuma gicigo mbunge kia Bore nkiripota ndeto cia Weru nio kambitaga ki Mutegi tana mbere ya kurumira nteto cietu ncokere tunyume kagitagate kuraja na nteto nkuruke. Football fans, the world stops from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam TV decoder today for 1,000 shillings for a decoder only or 2,500 shillings for a decoder and a dish, and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit any Azam TV authorized dealers countrywide today or call us on 0709 844 000. Azam TV, the official broadcast partner of the FIFA World Cup 2026. Gutamani leo kayo dire otweta kambete tena baita tiambi no oteko chenchia botwaja gairo bitego tutethia neke hai tokoraga ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachagona guchenga iguchenga aremi itwigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina akio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins itwigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo bwa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life.
Matarajatano kire murimi ureterine Joymax Animal Feeds. Murimi menyera monoro igua ngombe chiaku. Tigira ni kunyoroje bwega ichikona chumbe kungana na kubangania irora kubatere. Murimi tigira akamina gikamiro kwa ngombe chiaku igie kitheru. Nkuruki ngombe ni batere gukamwa ura kubatere madhajareza batere. Murimi tigira ngombe chiaku ichigukarankana tene ntheru ichikumama Antonia theru na nkongoro ni ntheru ukagondokera kanoringa ngombe chiaku. Rira ngombe kwewa njau tigira njau ni kunywa kithana madhajeri jambere nyuma yayo guchiarwa. Menyera meari bwega na kaire murimi tigira ngombe chiaku ni gutungaturwa ni ndagitari uri no menyo na kinyani kwewa nchacha mukagitakara kabatere. Joymax Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo jibu ndogo sana. Ndio wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joymax Animal Feed. Ndio Joymax Animal Feed. Turudia ndo ni sawa. Joymax Animal Feed. Numerous cases of people falling asleep have been reported across the African continent. No one can explain this phenomenon. With 24/7 FIFA World Cup coverage, sleep can wait. Everything can wait. Reconnect GoTV yako for only 999 shillings today, only on GoTV. Begano ntuba kuona kanya gwita na mbere kurumira nteto chetu tugichokera maabisa banene banka thichia iguru kumakire thirikari nene batongeretwe ni PS Miri Muthoni ni bakinyete ntere chia Narok kire rungurwa mubango jwa jamii imara mashinani arabajoketie kanya gutetera thirikari ya Ruto na kinya gutariria mirandi imwe ira minene yumbita kwithirwe gikinyanira rungurwa tongeria ba thirikari je. Katika serikali ya William Samoei Ruto tukiingia ama akiingia kama rais, fertilizer ilikuwa 7,000. Saa hii fertilizer, subsidized fertilizer ni 2,500. Ukweli urongo? Na tumesema kwa sababu kulikuanga na changamoto kidogo kidogo, saa zingine inachelewa, hiyo maofisi ya agriculture wamefikishiwa hiyo ujumbe na wataharakisha ndio tusikuwe tunapatwa na mvua kama hatujapata ile fertilizer. Mambo ya housing governor ameelezea. Mambo ya Wasonyiro tannery, wazee najua ile milk kula zimekuja hapa imepewa wamama sababu maziwa ni ya mama, lakini mimi nasema wewe ukichinja ile mbuzi, hiyo ngozi usitupe. Hiyo ngozi unachukua unapeleka kule Wasonyiro tannery, ndio unaweza ikakuwa imefanywa value addition. Hiyo ngozi ndio itatumika kututengenezea hizi viatu, na labda pia wewe utapata fedha zaidi badala ya kukaa na ngozi yako nyumbani inaharibikia pale nyumbani. Mimi ningependa kuencourage wazee, hizo ngozi mnachinja mbuzi na ng'ombe, tafadhali tupeleke kwa factory ndio ikue na value zaidi. Kama mfanyi kazi wa serikali, watu wa Ololunga, tumekuja hapa na unyenyekevu kuambia ya kwamba ile uongo inakimbishwa inafika hapa. Tafadhali wacha tuwaambie ukweli, na ukweli ikisemwa wacha tushikilie ukweli. Watu pastors wa kanisa, mimi mbele ya Mungu ningependa kuwaomba ile maneno mzuri tuseme ni mzuri, ile inataka kurekebishwa sio fitina. Situkutane, tujadiliane na tushirikiane, ama namna gani? Sababu hiyo ndio mwendo wa Kenya. Sisi tunataka
kuongea mambo ya amani. Tunataka Wakenya wote washikane. Tunataka sisi wote, mumeona hapa wale madirectors wako hapa, wametoka Kenya mzima. Hakuna mwenye amechaguliwa ametoka hapa ati ndiye ningekuja na yeye. Tumekuja hapa sisi wote sababu Kenya ni yetu na Kenya ni sisi tutaijenga, sisi ndio tutailinda, sisi ndio tutaishikilia. Muthejante sana njira ndi kuntu toingi na njira nkinyaniru ni wona chiari ngathe mwana nusure terini neli kithenji rikana utukubona ra turi na rwaria rwo mwanya imwe kwa imwe na CS waritingo ba mwinge kumakirithire kari nene no Geoffrey Ruko mubango jojo ketha juri kirigi chunki ya siasa ore terini Martin Gichungi Odula kwa njiria thaithato nyuma ya nteto chia weru umbita kwantinyari kinyo hita na mbere gukenera mibango weru TV nimekagita kuraja ni mubango jwa kwaya kanisene hithro na kagita gakega.